Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Hukum Kipiat Teng Pensi Pini Puthop Langkaijan Along Aron Rip and Longli Kacere Adim Chardun Ron Pen Kathale Asai Kedeng Pinadap apor pen law and order atum cerap cetu dumsi forest asai kam lapente lapul land and revenue asai kam ARO taruning tiatum pen ahoy pakipang thekdam jia pura GPS kelanga teng pensi hada aron repen ahoy along longle kacera atum phan ahem ki priya asai kedeng Pini kathale asai long pinang an ahem perulo lapen lapu pherang kiatum hem kacikim mate aron repen hem kacikim Bangladesh apan karjupon kacethan ahut atengke Ladak kedu ningkan plikep hokep soselo kacoboce lapente eviction ji putangnat alupen nangapa chini ave Anpata nilitum ke hojai district alu sido lapente voter ID pencenglok hojai district sarkar tum nangki pi ringwell hemsai huita do Prampri langso adong hello Karbi Anglong pen hojai district ahoy ang theglo pusi cethan lapente hadak pilar ta dopu ateng pen pherangkya tum pen adim along an humridam pilar along ke theglong ateng pulote lake forest atum si ke somla sita Karbi Anglong Autonomous Council Land and Revenue pen kali anparta alang litum ke thana tengke nilitum aphan adung rai ke do arong asar atum si ajahak ahawar nilitum aphan longli pen tangka kelar lata ari pen si ke jong Achiri bikas kali anglong pensi sika suri photrok atangka pensi hala sohut nang jolo putajai lasipini aron re pen hem kacikim kathalia sayalong hojai district pen majokta administrative officer atum kebang ave sitapu Karbi Anglong pen ke SP DSP ARO forest acho kamaratum anda cetongya Pinpur pome kedam tang thareni pahini ani eviction asai chengsi pini an nini ke chok kathale asai pen sektor pri chetheglong sita suluk soda avelang jongsi hojai district along lidu bosonte pini eviction abirta TV news along chethang pluk aphi anta langkaijan along nogau mate hojai district administrative atum pini anta innata kebang ave pini humpharu phoso se ahem priponlo sita birta ke top mohot ante ko antong priponlo ne stame klada ka birta longlelang আজিৰ দিনটোৰ পৰা দুদিন হ'ব আমাৰ যেহেতুকে আগৰ পৰা তেওঁলোকে ইলিগেলি যিবিলাক ইনক্লুজাৰ আছে আমি আগৰ পৰা গম পাইছোঁ আৰু আগতেও তেওঁলোকক নোটিছ দিয়া হৈছে এনাউন্সমেণ্ট দিয়া হৈছে তথাপি তেওঁলোকে আঁতৰি যোৱা নাই সেইকাৰণে এই পদক্ষেপ কাউন্সিলে ল'ব লগা আজি কিমানটা ভাঙিলে আজি টোটেল মই ক'ব নোৱাৰিম টোটেলটো কাৰণ এইটোতো চবফালে কাম অলৰেডি মানে প্ৰচেছত আছে গতিকে কাৰো কোনো মানে কথা পাতিবলৈ সময় নাই হা টোটেলটো আসলে কিমান টোটেলটো 1016 এটো টোটেল আছে কিন্তু হেতু মানে এপ্ৰক্সিমেট আছিল খুব সম্ভৱ এটো বেছিও হ'ব পাৰে আচলা ইলেকশন কে পিনি টাং অনজিমা এটো ইলেকশনটো আজি হেক হ'ব বুলি মই ক'ব নোৱাৰো কাৰণ এতিয়াও কাৰণ প্ৰচেছ চলি আছে তেওঁলোকে কিন্তু এটা কথা কৈছে নোটিছ পোৱা নাই বুলি তেওঁলোকে মানে যে খেদনাও কৈছে নাই নোটিছ পোৱা নাই কথাটো মই নাজানো কিন্তু আমাৰ ফালৰ পৰা কিন্তু নোটিছ দিয়া আছে আৰু আমি এনাউন্সমেণ্টও কৰা আছে এনাউন্সমেণ্টটো এক বছৰ আগতে কৰা আছে আৰু এইটো ৰিসেন্টলি যেটো আমি কৰিব গৈ আছিলো তাৰ আগতো আমি নোটিছ দিছো মুঠতে আজি হেক নহলে কাইলৈ চলিব আজি হেক নহলে কাইলৈ চলে নচলে তো অথৰিটি আমাক জনাব কিন্তু গুটেখিনি প্ৰসেছ কমপ্লিট নহলৈকে চলিব প্ৰসেছটো কমপ্লিট নহলৈকে চলিব লাগিবই আৰু হেতু অথৰিটি আমাক কিবা এটা এপ্ৰুভেল দিব ঠিক আছে Dipupen camera person Chondon terang cerap cetudun pen berita pangga ponso pen terang News 24 Karbi Anglong Bukajan Police Station Angkang Phulbari along inut ningkan pho artau sopia phan patumi nifai ke thom arni inut papu gogoi puningkan thongkep arta cholang rep det ajok Bukajan Police Station along lam hoi pidam det
Lasovita Fulbari arong araratum kang samre berta longsi pinyarni kang sampo phai pliapor sapimar adilung damsi Bokajan police station chekom damlo laso ahut ghontai se apor nanat gari motor chelenglong ledet halapu sapimar atum kachesong apiong ahiring tang ong ajok police atum ta jakong cepak lang nangkok halapu police atum ke thana tengke au supo aphan borpathar police station atum nep inang pon erlo lapente non dipu court along nang toy erlo pusi pachini pon lapente rat aphan than pare pon Lamki kepo supia pan non dipu civil hospital along amsi lang bomlo lapentao sopo pan case nong 4619 US 363 IPC pa bon luputa than pachini pon hanjang la sopen berta pangda pon bisni lekthei news 24 Karbi Anglong Pineda provide case apor malompen Bokajan rental along ake hai long inghi arong asar ahem along ake joy light ball keron pon Bokajan ASCB atum hin pensi patir people labang somai along his kacetong dun laki ake hai sundor inti vice chairman Bokajan town kumti lapen ke thiki de tum chetong dun pen ni labang so ake joy light ball keron along my RDP dun hanjang la sopen berta pangda pon bisnu lekhe news 24 Karbi Anglong